Evo ovako, drveće, dobar dan, ovi svi kako gledate. Evo danas, znači, novi trik, jedan zanimljiv, ovak. Znači, evo danas ću koristiti Bicycle Second Poker Card. Njih sam dobio, znači, u jednoj nagradnoj igri. Kada je igrala Hrvatska Island, pogodio sam rezultat utakmici, dobio špil. Znači, to je darovala jedna trgovina. Znači za mađeničarsku opremu koja se nalazi u Osijeku. Link od te trgovine od njihovog face obično u deskripciji i gdje ih možete kontaktirati i pitati sve informacije. Znači cijene su normalne. Usput sam kupio i ovo. Znači kemijska koja prolazi kroz novac, to ću isto snimiti video. Biće tutoriala, ali tek poslije. Znači, ako morate reći broj od 1 do 12. Kad kažete broj od 1 do 12, vidite. Eto, vidim imate 12 kartica. Neki. Ne znam nije. I vi morate reći neki broj. Evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ovaj broj kažete. Vidite. Od 12 karata vi ste rekli broj 7 i odabrali ste ovu kartu. Vidite. I nju stavimo ovdje. Sad ću odvojiti malo karti. Tako. Vidite. Opa. Pa ću još ovako malo odabrati. Ovo je vaša karta, znači. Još 2 kupića. Tako. 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 Sada, promiješat ću karte. Normalno, znači. Pa, promiješaju se karte. Normalno. Tako. Pa i ovaj kupić. Zadnji kupić, znači. Malo sam gurnuo kameru, ali evo. I promiješao sam špil sada. I sad ovako pucnem. I gledajte. Pomalo. Ovo čudi. Okrenu se, znači. Okrenu se karte. Vidite. I svi su se keče herce. I sada, da imam. Koje su karte? Dvojka. Trojka, četvorka, petica, šestica, sedmica. Desetka, jekve, kralj i jas. Znači, tu mogu ići na 70%, 90%. 90% da je ovo vaša karta herc i da je to osmica. Da vidimo. I je osmica. To je jedan lak trik. Tutorial će biti, znači, i nagradna igra uskoro. Darovat ćemo špil karti, Bicycle Blue ili Red, vi birate. I doviđenja, znači subscribeajte, dovedite prijatelje, registrirajte se na našu web stranicu, lajkajte Facebook stranicu, registrirajte se na web stranicu i to je to.